Iawn. Argol! How ti'n neud yn dychryn rwy'n? Ys bryd o ti yma ne? O'n i awy chydig bach o awyr iach. Touch o wynt. Pam? Be ges di swper neithiwr lle? Abdul special. Mixed kebab. Chili sauce a garlic sauce. Whoa, hold the boats. You can't be mixing your sauces, Bryn. Ai, dwi'n gwybod hynny, ond dipyn haws o blaen, doi. Mae'n dau sauce o gen ti, coch neu brawn, ond rwan, mae'r farchnad sauce wedi ffrwydro. Ai. Tabasco sauce? Tartar sauce? Bechamel sauce? Horseradish sauce? Ooh, mint sauce. Ooh. Barbeciw sauce? Meionês? Meionês? Hifen hallt y diafol di meionês, Glyn. Di meionês ddim yn sauce. Meionês di o, dim meionês sauce. Oh, I'm a fan of mayonnaise, ta Bryn? Not at all, Glyn. Plum sauce? Pepper sauce. Bearnaise sauce? Oyster sauce. Biri sauce? Buffalo sauce. Sauce of the Amazon. Sauce of the Amazon? Yeah, sauce of the Amazon. Amazon sauce. OK sauce? Be ti'n feddwl OK sauce? Yeah, OK sauce ti'n gael yn Chinese. Os oes na ffasiwn beth a OK sauce, de? Mae hynny'n feddwl, mae rai bod na ffasiwn beth a rubbish sauce a blinking brilliant sauce. Na, just OK sauce. Brechdan, Bryn. Bydio? Chicken. Hyfryd. Moist. Well, that'll be the sauce, Bryn bach. Bydio? Taramasalata? Tzatziki? Hummus? Be bynnag dio? Mae o'n neis. Ia. Meionês. Dyna ydi o. Hifen hallt y diafol. Meionês. Wombath. Amazon sauce, wir.